Rahajeng semeton, dumugi kena rayu bahagia, sukses sering segala bidang sinarang sami. Inggih semeton, puniki potongan batang kayu kelor sanes sampun melas punika nggih semeton nggih. Nah niko bagian luar sane kantun merupa kayu, kemon puniki sampun memposil puniki semeton, riantokan punika sampun termakan oleh usia. Mina puniki batang kayu kelore dumun sampun menyatu punika sarang bumi utawi sarang tanah kentan. Kada dosane punika batangnya sampun memposil keras punika kayune kentan. Dalar batang kayu kelore puniki sampun medaging las nika di bagian tengahnya sana irang punika sana selam punika las ipun kentan. Nah sekadi puniki penampakan asli sedereng punika kegosok kentan kedadosan cincin. Sekadi puniki kewentanan las kelor punika kentan. Nah semeton sane harsa punika jagi ngambil las kelor puniki merupa bahan dados dalar sane sampun dados cincin wentan dalar ring toko kentan. Utawi mangda jantan punika uning nyingak secara langsung dados punika cingak dumun ke toko sapunapi kewentanan las kelor sane kantun punika merupa batangan kentan. Punika sane wentan ring tengah batang kayu kelor kentan. Inggih sapunika jedewa matur jedewa nuna sinampura yening jedewa wentan iwang untat jedewa antuk ngaturang pramo suksemo. Rahayu rahayu.